naho ngaho hafate mu mutwe uhumve, naho wowe uvuga ubaza ngo turagukerereza, naho twe twahagurukijwe no kunga abanyarwanda. Wowe rero uri kuzana amacakubiri y'utuntu twa kera y'ibiki n'ibiki n'ibiki, simpakana ko atari ibibazo bya politike byabayeho mu mateka y'igihugu cyacu, ariko ntabwo biri burangirire kuri iyi ngo duhangane na FPR yifite ubutegetsi tuyibwambure. Ubundi nababwira iki? Dushinga inkiko za zindi z'abanyarwanda, duca imanza, uwahemukiye uwurega, abahemukiye Kayibanda arege, urega abahemukiye Habyarimana arege, urega abahemukiye Abatutsi arege, urega abahemukiye Abahutu arege. Inkiko zikora akazi kazo. Yewe n'izi za raporo zingitse za mapping report zipfunyitse ahantu, guverinoma nijyaho, guverinoma y'abanyarwanda izaziha agaciro. None niba Kongo igira ikikavuga iti nyamara ibyo Denis Mukwege avuga, wowe Kagame Paul na FPR mwari mukwiriye kubiha ishingiro, kuko Denis Mukwege turamwemera, Dr Denis Mukwege turamwemera, akaba ariko umuyobozi wa Kongo avuga. Bizacura iki umuyobozi w'u Rwanda navuga ati iyi raporo nisohoka? FPR irabizi ko ari rwo rupfu rwayo. Ibyo nibyo tugomba kurwana nabyo, kwambura FPR ubutegetsi. Bavandimwe, twambure FPR ubutegetsi, ubundi duhangane n'ibibazo u Rwanda rufite. Ega ni bimwe muri ibyo bibazo, ntimugire ngo sibyo bizaza ku mwanya wa mbere, ntimugire ngo tuzahakemura ibibazo by'agatsiko k'abavantara kateje u Rwanda gusa twirengagije ibyo bibazo byose, kuko ntibyigeze bikemura. Ariko ntabwo